Okay, we're back, ladies and gentlemen. Apo, dae ko na basid. And you're still with your Manong Jun Serial Sugat with John Mark Pastor nga DJ Pelaruar. Ayan, iti lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit, pudno nga nagsamit. Apo, kat maragsakin kami nga makakita di kinato ti ag bubuya kada kami over Facebook Live. Ayan, kada kitiket na apong makita na kami mat ay kata log in to Facebook. Apo, and birukin nyo lang toy for decade duo ka aruba ko na or kini JM Pastor. Ayan, nakita po ti Facebook account me or through our Facebook pages for das decade duo and for decade duo ko. Nakata ti Facebook pages ni ako. Naitag mi amin ta kita. Ayan, kita hangko makita dito ayan ko. Kita okay, ni kabsat nga Norlito Levie apo ijay Ramon ijay iliwi apo kung nandito kablaawa man paring John ni baka ko nga ken kabarangay ko dito ibantog request ko man di kanta nga dita den nam awan nagkurangak. Of course nagapukin ni paring Norlito Levie barangay captain apo iti barangay Bantog. Thank you very much for tuning in kabsat. And adding Rainy Miles of Italy, kuna na good morning ka Aruba, nakahabol mo at piman, sakto for the second set ka na. And Mark Carbon Padilla sa pabati naman po yung family Etrata, dyan sa Gabao, Ilocos Sur, from Mark Carbon, pakanta nga po yung naglemes si Arak. And Oliver Alcantara, pabati mga sir. Good afternoon, Oliver. And of course, A. Corpus Aguila, kung na ito ay Igorot Song. Very nice watching here at Singapore. And Dimple Day, kung na pa-request man kuya tayo basit at raka, dedekar ko kadagitiya. Nahilig ti traka kaskad Albert Bautista, Marco Leonin, Ryan Valyamor, Ken Edong Gulles, and Sonia Castillo says here, Adi Castillo Santiago, apay na pa na niya, adding Rainy Miles na dito, and JM Pastor is watching at this moment, and apay, bubuya ka kung ano to, ayan, and request ni Apo Barangay Captain Norlito Lubie tayo dita din nam awan nagbasula. Nag-text. Dito iso nagbibay. About text social iso naka-Facebook live iso. Atin na. At hani na. may isa kadagiti kadua dahil di tatay mo, dati nga kapitan kita po wherever you are, Apo Barangay Captain Jumedes Pastor, malagit ko man ni kuya nga manungan. I got I know you're happy. Actually, dinalaw ko di kalman nga nakabike kaya lang awan susi kami mo din naluktan. Natalaunay ka. Adi dyan mo iso naruar. Apa yung kayo nakita, Jeruar? Man. Matuo ka Papanam ko na na. Ayan. Talang ko na mo. I miss you, tatay. Dita din nam? Awan nagbasula. Awan nagbasula. Sabal. Sabal, hindi tayo mo. Ayan na dito. Kablaw mo yung balayaw. Of course, to my beloved wife, sige, Juvie. Sige, and kaligiti anak ko, Jason, Justin, and John Feliz. And of course, Natividad Pastor. Natipab ko na nagiging anyang arod, apo parlor games medyo Villa Caramete ko na anyang arod, tinagan ni Katugaga ko nagpartang na si mong wadyo ubing natipab Pastor. Apo oray lang nagkabibaw, apo nga nagkatkatawa ito na kanito ngarod, at request na nga dito din nam ito text dito yung text line 302. Itaden na awan nagbasulak tayo naramit kumet amin pagragsakan ngamaniyat insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok di mo inilala napudno nga ayat ko karim kaniya ingka tinalikodan martir apuso
serbina nasamit alangin-langin ta awan amuk anak basulak ken ka dita den nang awan nagbasulak tay naramid kumet amin pagragsakan ngimanet in subad mo sinaktam laeng to'y puso di mo inilalaw napudno nga ayat ko karin kaniya ingka tinalikodan martir apusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangin-langin ta awan amuk anak basulak ken ka dita den nang awan nagbasulak taim paay ko amin akabaelag dita den nang awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapaan Kablaawang kayo man amin dita Villa Carmen kuna na dito'y text message ket addaak dito'y Nueva Ecija nga madamang kami agbibuya iti live view kaanakan kablaaw nagapu kini attorney SP Pasyon Ko naman ni Antingalus JM Kablaaw man ti Family Roderos nang nangronag kini uncle mo nga boy request ko man jay tok mama pinalkang Antilos atay ti pero 4 nakangiit lata dayta amok lata tilanga natatarata nakangiit lata nilos. Okay kuya, good PM po. Pakinga po yung mga family lubong dyan sa Rizal po. Pa-request po ng riribok po ang pagbati mula kay Mama Jenny from Rizal. Thanks kuya. Ditadan na awan nagbasulak tay naramid kumet amin pagragsakan ngemanyat in subad mo sinaktam laeng to'y pusok di mo inilalan napudno nga ayat ko karin kaniya ingka tinalikodan martir apusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak basulakyan ka dita den awan nagbasulak taim paay ko amin akabaelag dita den awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapaan dita den
Arigato, itutuloy tapetan medyo isangi mumutan balong. Yan, thank you very much Apo. Kadagiti nag-text kat ulit may thank you very much Ante. Ay ito. Attorney ko SP Pasyon. Ito attorney nga dago sa Attorney Esperanza Pasyon. Nga si Dicty Flight nan, Apo. Ay, Bon Voyage. Papanan na. Pabil. Good day, Mang Jun at ating John Mark. Greet mo ni JP Ken LJ Gafood. Agitida para kasi nga po yung 7Cs. Wait po namin from Mecanico Alan Collado of Gerald Youngs. Nagpinta si boss si Kuya kablawak amin nga kadwa nga Pideya. Uy, thanks po. Pa-play Sirok Tipandiling. Manong JM kan Manong Jun kablawak mo nila kay ko nga glutluto awan sa balin ninilo kan tay duwa nga anak ko ni Maria Ken Pinong kan siya manong nga ni Rosel Del Rosario dito sa Centro Ramon Isabel request kong manong jay kanta nga sok-isok nalpas tayan tapay pay gamin atoy nga nag-text nagaduda. Great nak friend man watching from Ilocos, Joey of RPN. Ano naman? And Wendy Grace kung ano dito ay Wendy Grace Gubak. Hi po, pwedeng pakigising po si na Mama sa Ramon Isabela. Gising na Mama Estela Gubak Bautista. Pinapakinggan ko po ngayon sa radyo kung ano to ay. Ako talaga mga nakaturog pa ingat Mama na. Good morning Karuba. Nakahabol mo't piman sakto for the second set from Ate Rainy Miles. Nabasak na tayo. Yeah. Hello Auntie Cathy Salvador watching. Hello ading Rainy Miles, good day ading ko kuna Ate Sonia Castillo Santiago. Pakabulaw man Manong June kadagajay taga Santiago City, especially De La Cruz family agyaman ak Manong from Elizabeth Gika. Watching from Palm Beach, Florida. Apa? Florida. Florida. Ano ba? Kanya-kanyang pa nag-pronounce din. From Celerina, ano to? Hechures? Or Hecures? Dete man kas makita Manong June, isakot ko kinimanang ay kininanang kantatang ko nga dajay Hawaii agin naddayo da ngamin from Jodeline Ramos. Anata? Kablaw man ni Jasmine Adviento kan amin nga kablaaw. Ano wait amin nga makablaaw na yung baga tingkat alaw yo amin. Medyo malilito ka. Okay nga ron. Dahil nag-request na po iti ano natin nga sunata? Re-rebook. Dito yun na po. Sapatos ata. Re-rebook. Sunata nga para. Puro nali. Dahil iti kang kansyunan tayo tatangal daw. Tiruwa ma. Sika. Gardo na nga katana to mga kamaliak. Nabali amo na mga tatamlangan tayo. Reebok. Sapatos na Reebok. Amom lang arude adya kong nawaya Riribok empay lang do'y tuyirik na Kastamet nga adang Sungsung batam ni tibiyag Luabaya siyak pay lang tisulisugen Basul day tuyin ka Kanyap idar-darirag Isong nga pangasin ka din tadaywan na Panunutin ko mga puso alundaan Lukas bilang tisyak ti mailawaan Sikat dimteng ariribok tuibyak ko Nasimbeng panunot itangket nagriru Jak mailimet nga dapan nagayot ko Ngem agamagag taamok apa kay samaka Basul day tuyin ka kanyag idar-darirag Isungap ang
singkadintaday wanak panunuten kumada puso alumdaan nukas bilang tasyakti mailawaan sikat tinteng ariribok tuy biyagku nasimbeng apanunod itangket nagriru jak mailimet nga dapan nagayat ko ngem agamaka tamok apa kay samakak among lang aruden ajakon nawaya ngem riribok empay lang day tuirik na kastamet nga adan sungsung batam mitibiyag no apaya siyak pay lang tisulisugen sikap tinteng ariribok tuibiyag ko nasimbeng apanunod itangket nagriru jak mailimet nga dapan nagayat ko ngem agamaka taamok apa kay sagmaka sikat tinteng ariribok tuibiyag ko nasimbeng apanunod itangket nagriru jak mailimet nga dapan nagayat ko ngem agamaka mukha pa kay samaka. Song called Riribok. And this was originally done by, of course, the great Lea Dansalan.